I pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Tu je vaš Ghost Crafter i kao što možete da primijetite, ja sam ovdje dodao još neke dekoracije kao što su ovo drvo. Dakle, ovo vam je više kao custom drvo, to jest ja sam ga malo sredio po svoje. Dakle, stavio sam malo lišća ovdje više i dakle, ovdje još drva sam dodao. Također ovdje sam stavio ovu ogradu od lišća, dakle na ovaj način. Ovdje sam stavio malo trave i ovdje sam stavio mossy cobblestone ili vam ga ne znam kako se to zove. Aj sad ćemo uzeti, inače stavio sam zarasti kamen, stavio sam jezik Minecrafta na hrvatski. Također šta sam još uradio je XP farma, ali ovo vam je XP farma bez spawnera, ali mislim da u 1.8 verziji malo lošije radi ta farma, pošto jako malo mobova se spawnuje. Dakle, tu stavio jedan torč, eto ne znam, inače dešavaju mi se neki lagovi. Išao sam ugasiti farme kokošiju i još neke farme, to jest poubijao sam dosta kokošiju i to, tako da mi bi manje lagovalo. Ali no, nebitno to, već da se prisjetimo šta smo mi radili u prošloj epizodi. Radili smo jednu kuću, dakle epizoda se zvala, ne smijete vidjeti. Epizoda se zvala još jedna kuća, sad ćemo da je vidimo. Kuća je skoro pa dovršena. Sad ćemo otići dole, dakle da pogledamo dozdo, čisto da vi vidite taj pogled. Danas imamo još neke projekte, to jest nisu baš neki projekti, kao što vidite ja sam ovdje započeo također i most, dakle koji bi trebao biti projekt današnje epizode, ali jednostavno to je malo zakomplicirano da snimam, tako da to ću ja snimiti, ne u stvari neću snimiti. Kuća ima dosta detalja, što je pa po jednoj strani dobro, po jednoj nije, zato što nekako previše je natrpana sa ovim cobblestoneom pa drvećima i to, ali nema veze, nek bude i jedna takva kuća. Dakle, sad ćemo otići iznutra lijepo da pogledamo. Idemo. Inače nije bilo 5 dana epizode. I'm sorry, I'm so sorry. Ispričavam se zato što jednostavno nisam mogao da snimam. Ali no, nebitno, to ne bih da vas zamaram s tim. Već malo sam razmišljao o YouTube kanalu, malo sam smišljao neke stvari, tako da malo da poprim svoj kanal i da pokušam dignuti vašu aktivnost subscribera i pregleda. Ok, sad sam se malo skrenuo sa teme, dakle da pokažem u kuću koju sam napravio. Dakle, ovo još ništa nije dovršeno, ovo je kao što vidite drugi sprat, a ovo gore, ja mislim da ovo treći sprat. Ovo je, dakle, ovo drugi sprat, idemo sad lijepo na treći, idemo, i ne, idemo, penji se, jump, yes, uspjeli smo. Sad, ovdje kao što vidite imamo dva balkona, jedan balkon ima pogled na ovu šumu, a drugi balkon također ima pogled na šumu. Tako da ova kuća nije još dovršena, imam još dosta detalja, ovdje sam tek tako napravio da nije prazno, ali trebam još, to jest imam dosta stvari da izmijenim, kao što vidite ovdje sam bez veze stavio samo da nije prazno. Također šta sam još uradio, to jest jedna dekoracija na ovoj kući koja poprilično dobro stoji, a to je kao što vidite ovo. Dakle, ovo vam je glowstone unutar, te trapdoors, i ovdje dole sam stavio ovu, kako se slab, da, ne znam kako, ajmo da vidimo kako se zove, kamena ploča, da, idemo ako da postavimo, i tako da, to je ta kuća koju smo gradili. Ali nekako sa prošlom epizodom previše sam smorio sa građanjem, zato što, ja mislim da sam smorio jer prednji dio ove kuće smo izgradili svoje epizodi
ne znam da li ima ikoja na mom kanalu epizoda da smo toliko gradili i pričali o nekim temama. Tako da pokušat ću da vas ne smaram u epizodama i da šta se htio reći, da malo sredimo epizode, da ne budu baš ono, da ne budu smorne, da ne budu prebrze, da ne budu prekratke i tako to. Sad možemo preći na sljedeći projekat, a to je, šta bi to moglo biti? Kao što vidite, ja ovdje stojim, a šta je ispod mene? Ispod mene imamo ovo jezerce. Šta to znači? To bi moglo da znači da bi mogli napraviti jedan vodopad odozgo, što bi, ja mislim, bila jedna dobra ideja. Tako da idemo odmah to da uradimo. Nisam ni primijetio da imam 2 kante s vodom, tako da super, nećemo morati pripremati se. No, ja sam još neke stvari uradio i dakle, današnji epizodi, ne znam kako bi se moglo zvati ova epizoda, nazvat ću je svakodnevni zadatci, ili zadatki, ne znam kako, jer dosta komentara je bilo, to jest u prošloj epizodi dosta komentara je bilo, jer sam rekao svakodnevnim zadatkima, a kaže se zadatcima. Sad, to su ti novi subscriberi koji još nisu obavješteni da ja živim već 10 godina u Sloveniji i jednostavno neke osnove bosanskog ili hrvatskog bilo kojeg jezika ne znam, tako da eto, ispričavam se ako kad pogrešim, naravno ne smeta mi, napomenite me. Sad, skladište materijala koji su prikupljeni sa svakodnevnim zadatcima. Dakle, pošto nije bilo 5 dana epizode, ja sam prikupljao drva, da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stekova. Ova drva sam potrošio za kuću, dakle vidite po 5, 6, dakle svaki dan sam prikupljao ove resurse. Također sam prikupljao od zombija stvari, mada juče sam bio AFK na svijetu i došla je noć i umro sam. Tako da otišao mi je, dakle sve oni najbolje stvari koje sam imao, sve mi je ošlo, jer kao što vidite sad imam samo, dobro, ovaj kramp je dobar pošto sam ga imao u skladištu, ali nemam više looting 3, sharpness 4, mač i tako to. Ali nema veze, imamo dosta stvari i dakle u inventoriju si pripremim ovako. Kad ubijem zombija da mi se odmah tu shrani, save-a, kako god. Dakle, sve stvari koje prikupim, pa ja dođem tu pa ostavim sve. I to je to. Sad idemo na današnji projekat. Sad, malo sam se prisjetio. Dakle, ja sam miksao jednu svoju teksturu za svoje neke građevine. Dakle, ajmo prvo ću napraviti vodopad pa ćemo onda preći na teksturu. Sad vodopad za početak mogao bi biti neki običan. Šta vi kažete? Dakle, ne smije prelesti preko, dakle taman od ovoga bloka. Tako da bi mogli ovo lijepo da iskopamo. Današnja tema bi mogla biti, šta bi mogla biti tema? U prošloj epizodi smo pričali malo o mom kanalu. I želio bih još malo da o toj temi popričam, mislim, ne da o toj temi, već ne znam, imam jednu stvar da vam kažem, a to je da moj kanal jako sporo raste. I sad vidimo kako će ispred. Dakle, jedan drug, mislim prije smo nekad bili na Skype-u i to, i on mene pita, zar ti još uvijek snimaš? Ja naravno da snimam. Pa koliko imaš sabu? Ne. Idemo odmah dole da vidimo šta će se ovdje da se desi. Idemo ovo da smaknemo. Aha, mislio sam da će preći svuda ovdje, ali super, nije bilo ništa. I napisao mi je, snimaš toliko dugo vremena, a imaš tek 1400 sabova. To jest sad još par sabova ću imati 1400. Dakle, naravno tu
nema ko drugi biti krivac nego ja, zato što ja sam uvijek se nešto zbunjivam ovo ono i to se vama ne sviđa i možda zbog toga ne dobijam baš toliko podrške, ajmo reći, mislim od subscribera. Meni je dovoljno ako vidim 70 lajkova na klipu, ono, zadovoljan sam s tim, ali no nebitno to. Dakle, inače malo sam smanjio svjetlost Minecrafta, tako da, dakle ovdje sam, ne znam da li sam vam pokazao, malo sam promijenio ovu farmu lijana i ovdje unutra sam napravio neko skriveni prolaz, unutra ćemo nešto da sakrijemo. To ćemo samo mi znati, niko drugi. Ovaj vodopad, pa ono, nije loše jer kad gledamo izdalje, ono lijepo izgleda, voda pada odozgo, samo neki bugovi su ovdje. Aha, sad smo refreshovali, sad nema više tih bugova. Inače refreshujete F3 plus A i s tim refreshujete čankove. Sad meni ovo nije loše. Dakle idemo, sad ću vam pokazati svoju teksturu. A za one koji su novi na kanalu, inače ja sam vam u prošlom klipu, inače vidite dosta tekstura imam. Ajmo baš malo da se bacimo na teksture. Dakle kao što vidite prošli klip je bio pokazivanje 3D Minecraft teksture, tako nekako. Dakle, želim da uvedem još jedan serijal koji bi bio danima kad ne bi bilo epizode preživljavanja, pošto kao što vidite zaredom su išle samo epizode preživljavanja, epizoda za epizodom i želim malo neke druge stvari da vam uploadujem. Tako da, o tome ćemo malo popričati još u sljedećoj epizodi, možda čak u ovoj. Dakle, to je ta tekstura koju sam ja miksovao od nekih tekstura koje su mi se sviđale. Dakle, evo sad ako slučajno želite, ostavit ću vam link u deskripciji, mada mislim da je u svakoj epizodi. Ali nekako, kad sam se prebacio na default teksturu, nekako mi bolje ide građenje. Ova tekstura vam je tek ono da kad izgradite, onda stavite neku teksturu, pa ono da bude sve uljepšano. Mada dosta ljepši kvalitet slike je kad igram s nekom teksturom, kao što vidite boja drukčija i sve to. Ali jednostavno ljudi, ja sam navikao na default i igrat ću na default naravno. Ali bit će neke epizode sa medieval teksturama, to jest one neke starije. Dakle ja sam pokazao jednu teksturu 3D, to je ja mislim bila ova 3D tekstura. A sad ja mislim da je to 2015. Da vidimo. Inače napravio sam sebi jedan stalak za kameru, njega ću vam pokazati nekad kasnije. Dakle evo sad da prebacimo se na tu drugu 3D teksturu. Kao što vidite, dosta bolja od prethodne, pošto imaju i ovi blokovi su 3D i tako to. I kad bi izmiksovali oba dvije 3D teksture, ispala bi jedna dobra tekstura, ali ja to ne znam da li bi vi to željeli. Ako želite naravno napišite, ja ću da izmiksujem. I vidite ono default tekstura, ali ono nekako su blokovi izbačeni, mada šta je ovo, dijamantski kramp, dijamantna lopata i to mi se nekako ne sviđa u teksturi, tako da to bi mogao staviti obični. Ali no, nebitno, nećemo o teksturama, mogli bi se prebaciti na sljedeću stvar koja ja ne znam šta bi mogla biti. Ajde, mogu vam pokazati u našem prvom biomu. Dakle spawnao sam dva villagera, to jest ono pretvorio sam ih od kako se zove, od zombi villagera. Wow, zašto se ti tučeš? Evo vidite kako laguje, ono nekako sporije ubijate zombije i to. Dakle ona dva villagera mi je ubio zombi jer spawnovali su se nekako zombiji tamo i
jednostavno umrili su. Tako da idem da vam pokažem dakle nove villagere i žao mi je onih villagera zato što su bili farmeri. Sad ovdje kao što vidite, sad za neke koji ne znaju, dakle razložit ću vam, pošto meni je zombi unišao u kuću i ubio mi je moje villagere. Dakle ovdje ispod ovoga stavite nit ili vanga string i na to stavite tepih. I sad zombi ne smiju preći preko ovoga zato što misle da je zamka i to je jedna dobra stvar. Sad idemo vamo kod villagera, nadam se da su živi. Živi su. Sad neko mi je napisao nemaš ti pojma, dakle o Minecraftu i to. Dakle to je bilo u jednoj epizodi kojoj sam pravio ove villagere, jer o villagerima stvarno nemam pojma. Ali ono, nekako više idem za tim da gradim u svojim epizodama i to. Ali već kad smo došli kod villagera, ako vi slučajno znate u čemu je problem, jer ovi villageri neće da se razmnožavaju. Ne znam šta moram da uradim. Dakle i tradeo sam se sa njima, kao što vidite ovaj vam je knjižničar ili vam ga, kako se već zove? Ne znam, librarian. Ne znam kako se tačno izgovori. Ovo vam je snaga 2. Dakle imam dosta emerald zato što sam tradeovao sa njima. A ovaj kao što vidite nit, traži nit. Da, također ugljen, dosta ugljena sam dao. Trajnost 1. I neki su napisali da mora im biti visoko 2 bloka. Dakle stavio sam 2 bloka visoko. Također rekli su mi da mora se tradat sa njima. Ja sam se tradovao i opet nekako nisu se razmnožavali, tako da pogledat ću još na YouTube-u. Ako vi znate, vi mi napišite. Sad pošto se je spustala noć, nemamo kreveta. Wow, ovdje imamo neke začarane krampove. Ok, uzet ću ovaj bow pošto mi treba jedan dobar bow. Ove pruge, to sam napravio tad kad sam mislio da one villagere tamo, pošto tamo inače je selo, za one koji su novi na kanalu još ne znaju. Dakle tamo se nalazi selo, ali pomrili su, to jest zombiji su ih pobili. I tako da ljudi, to bilo to do ove epizode. Hvala vam što ste pogledali 36. epizodu Minecraft preživljavanja. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi koja bi trebala izaći za koji 2 ili 3 dana, nisam tačno siguran. Rekli smo da ćemo danas praviti neke svakodnevne zadatke, ali jednostavno odužila se epizoda i ja ću još sve lijepo da smislim, tako da vrlo uskoro očekujete sljedeću epizodu. Hvala vam što ste pogledali, ostavite još koji like ako se niste pretplatili. Zamolio bih vas da se pretplatite na moj kanal. I to bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!